Hadin baghenyo trap Integrated Territorial Organization hito Jowai Circle haga JLM u President uba Owan Saki Paswet baru Secretary uba Daybor Mi Siang Board Danghaus Nam Baladab kila ai daga jingtho show Deputy Commissioner Barim ke West Janda Hills District ban penlong no ya ke examen DSC haga tiga district haka arpu pratare ujemmang arja arpusan nagaliang jonga seng kala lej ban penken mau biang ya kanika mat how DC bathamai jonga tiga district u Abhinav Kumar Singh Kejinglet juga seng kedai halor ke examen DSC hakaba kala lapling ba ke RTI baki don kumba sanspa andropoteli ki pos ki balan hakaba na pedeng kitai sauspa prapway teli ki dei jong ke DSC kat bah nyopu kenai teli pat ki dei jong ke MPSC Habakran sikilat pathai kubor nakaliang kinong elam ke seng kila penpau bau DC ulak kendit banyok sngo baki dan hadu sanspa andropoteli ki kam ki balat ya ketega district hakaba nakaliang jong u ulak penpau bakat kum ke jingkran pat ba u MLA ke second Jowai hagi kendiat sngi baladap ula ong baki dan tang kumba shispa sanpuwai teli ki pos ini hito ha kamu diyo iti ha kan rutri ke yang Desember usnem arjar arfoso dawan summit i daga jingtho ha u deputy commissioner hay to open man no ye exam DSC ka kamu chemi lang baka RTI ko chemi to sans pa ndu phaw ligi post te ko man sos pa pra phawi te ligi DSC nya phaw khandi te ligi MPSC te ne te daw in ne si sen ha u AK sing YS wa man DC wa kan ni dawan summit de jingtho si sen ha to ukur pa jo wan hading ke jingi chemu o da pinsnyawi he to wa gini gidembar kiwaman nyaw spa kiwaman sans pa ndu phaudli wat ole di shok he to wagini gidembar ne bha wiyo ye bakalam yang local MLA yang i hagini kiski gude dam he to wagini DSC gude ong kis pa san phawi teli kate to wiyo jubab na deputy commissioner temet hay wo ong le mud da plus so ne kis pa san phawi teli tedam ne te man i bisyaw si wiyo yo ye kam gani khobor ko wat u MLA hawa pa no jingtip da pentip do BC oto du kis pa san phawi teli dan hi tene te daw i ne ka sai syaw si hawa yo ye kam gini benta ne pha ha aji benta na ki MLA go em pa ko vesentia gini district yang i chemi to duni wa MLA yang i dan hi yang ke tujuai konsensi u kalam chapang gani ke DSC he jo ipon chem yang i iklam yang man ibom em nong rim ibom em u penyosok ya ki ikam kinong krek ag imlang salang ki wa pet nya ki jing e kam ta ki khendro khlot de biang i purai puthi chemi ta ibom em yosok kam kitu ki wa o mut kalam chemi ste wa to wa mat i inengkong iklam yang u to ong siswa san bugi teli lede to u ko askiat u panman nya ke DSC wan ra nya ke DSC daga exam ko khoj hamong siswa san bugi teli ilang ba ka RTI ko di fali ko wa ya i ha November ko chemi to san span ko phau teli sim gi gini lembar to di lembar ko ya jubab ni ka RTI mto ka mo kalam e bi dai antar imto kalam di antar iklami de jing sekiat de jing tho de ya jubab nak office yang deputy commissioner hay to wagi tiga lembar ta ko wa kalam ko yang deputy ko MLA yang i kum em yosok ko wa ong house name arjar ar phawi ke LDA ko pan man ni exam ong ni bentasan phaso te ligi post ong u ni bentasan phaso te ligi post nei daw em u yigi kana u thoi ke exam pas ru so pa kundengut dan hi dan negiti ki daw ong yiki ni ki sofa kundengon hagi ni ki singi arsingi upa appointment yaw join krek na gi ni daw slemori DSC taman iwi jingili wa ibo yaw local MLA yang i ma wa hagi DSC ka MI ki rules ki kendon tiang ka hawa thap krek thap ki ne ba mi pi thap ka mangat jan hi lada lai pi ka ko category show go anggap ni ne ko ba thak chi gi hai to wa kete bentama ko ang gam ni ne the number of the candidate to be called for personal interview will be in the ratio 1:2 as the direction personal and be administrative. Menegiti daw kala da ong usan boso ligi post to cispa prangut wo pas kakam ka exam. Ini te daw mo kakam ijing penche yang lu MLA yang ong uso pa hundingut wo pas tang hamelin ye kata ratio ko ang 1:2. Lada so pa hundingut wo pas lada base pin ratio le pencang nang rim bi ratio 1:2 to ubi pi tab du ar po songut dan hikam. Kapte dan ni ngi bi thap ho pa so kundi tapi penso ba kundi kata gu ibanjur bahai to usnya bah to ubut pi ye gini bentai ko ke DSC de set ko gendan minto uya ile pi gini gendan ne bahai ile le ko abi ye gini bar ye kakam gi post ne hab ila ki kena ko gi hagada ka thang ki ta exam gi ne ba ka ye ho arja ka kendi fail gi arsen le e beng gi si sen yo to le sen e chance ki nang yo gi kata ka number ka kam ki post ki de bo gi kene te daw isnya si yo wai wa cibenta gini wong ba ikam ka sanyma ngi hito ikadaw bidara kini to gubi ke bamsap kaman ke corruption ini kisan spa ndu phau to ligi post to kisang chan post kini paisa ku dem cha gani
ini tak sanction post ke paisa ke em cha ni ti daw mut chem ita wa yu hayu yang ita wa mi piki pendap ni post tetapi begitu kiwa di basic contract di kontraktual kita grup kom kiwa hai dor jingsu iwa man iwa khian itu to iwa pen telat ya ka imlang ka salang ang iki kena ku em hai pure puthi iwa de biang iwa de yang ti kan lemha wele wa mi na ti bentai wa ngi corruption gani ni ti daw to wa mi pen man ya kani ke DSC hai por iwa biang hai por iwa kena iwa biang statistik da dawag Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.